Znači, ekološka proizvodnja jaja od one klasične konvencionalne se razlikuje uglavnom u hranidbi životinja. I što se tiče uvjeta držanja, iziskuje nešto veći prostor za ispust kada je to moguće, ako se radi o slobodnom držanju. Na neki način određuje ekološku proizvodnju, odnosno okoliš u kojima se životinje nalaze. Ekološka proizvodnja ima svoje zahtjeve i kaže da kukuruz, soja i sva krmiva koja se koriste u hranidbi životinja moraju biti ekološki proizvedena. Isto tako ovaj ispust bi trebao isto biti ekološki ispust, jer znači imaju opet određene odredbe koliko daleko mora biti udaljeno zemljište koje se ne tretira sa nekakvim kemikalijama, pa da onda i vaše područje spada u tu ekološku proizvodnju. Mi u Hrvatskoj imamo trenutno 2 proizvođača ekoloških jaja, koji evo tako snabdijevaju neke trgovačke centre i moram priznati da nije baš nekakva velika navala za takva jaja, s obzirom da su ona i cjenovno puno skuplja, ali za ono što je trenutno potražnja u Hrvatskoj mislim da su i ta 2 proizvođača čisto dovoljna, jer i sam trend ekološke proizvodnje u EU je stao na nekakvih 10% i nema nekih velikih promjena da bi to išlo u neku veću proizvodnju, jer svi smo svjesni te činjenice da je teško danas osigurati i ekološko prihvatljive krmne smjese i način držanja, a osim toga i samo cijena takvih jaja je dosta upitna, ne?